la feifa we ha ke ya rate manyofo go wa utlwela o tsamaye hana nako tsa ntho mona ya o qekisa motho a ke ke bokwa o qekisa ha se ntho ka ba etsa go hang fela ha qekise motho abudile ngao ndare mna ke buile haholo e re ke nwe metsi no metsi ntate wa ka a tsale metsi jwalo re ke ba wana bona itse ska bona ntsa go nya bonya bona a be dile menule ngao no tsebo ai ya dia khamanyetsa dalilenya diwa ka maphata ka le hana ke pula mmele maria na tshwa di go mahete go mona le phate ha mathale a se tsa ka moriana go phata ba bolotse fela makai ha phatsi ka mafafo se futsa ha o ke ta ke se matse tshima o no se bile ka tshokana umo ke dile mo ke sa le go ke shela pele fela ke anya go go bua ke se ke ka dimerisa batho ba ba dimerisa ke ba feta fela ya ka ho ya o si bona ke se shebi ke tla bona tsene o fa ka tu go ke ta di bodi ke tha o la sala na o tla bona fela o wa ba wa ina ke na malwe na mawina ka tsa tsile ke kile yene kilo le pizza ki fedi tota nyaka ka kweta yene susibele tsa batho yene kilo matadi difo ka ga Afrika le mari poloto tse tsalo ke sa phomoli a ke keta ka tla ga motse ke ta re ye rina ona mo ne fela ke be fela ne fela mo ne ke tsena fela khotso o pra na ibalwe o ntso bua le nna ibalwe abuti o pra wa a ke tswile a ke na taba lona o tswile jwang a le na ke tswile ka nnete ke wa mo ya ka je a hle batho ntse a itebohela o motlaka mo tswa kae ke tlile mo ke teng mona kala wa mo motlaka le ka wena jena mo teng wa bolela go tle bona ke bo filwe modimo le a ikgethela tsatsi la go etsa gore ke sheba hale ka sebopeo sena o e ka bana so fumana la ka diletsa go mamela ka bo hangana ba dula ba etsa jwalo ho we ha o no ka ntshwa ke sa tswa kopana le na mohlophisi e moholo ka teka mona modimo bonyola hae ha ke kena mona le shapa tsebeng kwana we nyetsa wele ke nnelwa nna o bona ka ke bang mo fa twa mo khele le ha e lo re tshepetse ntšha di logisa koloi tsa gale we ntšha o nna wena ke fi ya gale o sa le morao haholo ke se ke le pele e wa nna nka ntšhafatsa la motho mo di we twa mo na ngwana go motse go la ja tsa mo ke ke a o kgalemela wena le nga o ngwana e ntseng ba hao o ba ha o theng wena khole tsale ke mo ke teng mona le nna o sena nama o sena dijo ya hle basadi bo matha boela ba sa fini thale ha e se ka ba se tlojana nyana fela sa go le a re balo ke thabo e kgolo ho rona Basotho ka mosebetsi ona o moholo wa sealemoya sa rona o ka ona re tlo thaba mmoho le lona kwano mona mosebetsing wa lona le ngao jwale ke kala lo hlokomela hore ke sealemoyeng basadi ha re a kena mo jona bo Makhubelu ke sealemoyeng sa Moafrika FM e re ke tle ke le dumedise ba mamedi ba Moafrika FM ke sentse ke re soltetete ke teng le nang khube mona ke karolo ya boithabiso bona bo etsahalang letsatsing lena ke ile ka utlwa o seng ha ka jeno ha ke ne ke tla mona wena le ngao ke mametse monna ya neng a kgelekenya mona ka bokgeleke ke yona ntho ileng ya etsa gore mo ke teng ke utlwa gore mo ke yang ke Moafrika ha ke so ke kgeleke jwalo ya monna le mona ke rata swelo ile yana monna ka wa tseba enwa ya neng a ithoka mona bokgeleke bono ba ha ikile ka utlwa gore bo etsa gore ke tloe mo ke teng ke tle mo le ke le kwele le ditshi ha o la ka re le o kwi tsetsa di pake mo di ka e o fihlella gore le le kwene ne Kuri mo ka ba etsa pina a ke ke o Mokotatsie o sa tswa hlalosa go rona basadi maemo a go ya bonang re kala pina ka o ke nnete
le kwerereche se re khiba mo le kwerereche basadi le kwerere basadi monna se ka nketsetsa monate o mathemalodi ka re o ditsebetsa ka e sale ka madungwana mme ditaba tse jwalo ke tsona tseo re di hlokang re ne re ka di fumana kae ha e se hona ho Moafrika FM modimo se ale moya se a re hlabolla sena se re etsetsa monate ka moo holeng ka teng mme re sentse re hohle moo le leng teng le lona bana beso re a tseba hore le karolo ya moketona le ha e le hore le fulana le teng lena la COVID-19 a le re sitisa ho tswela pele ka ditaba tsa rona empa maemong ohle re ntse re pele ke mo re ya ke rona bana re teng le ha le re thusitse le re tenne ka lehlakoreng le leng bonyane le bolaile monwang ha ke so lung ko ona wa tseba ha e sale le mosese pass Jwale COVID-19 bonke ena e re entse hore ebe mokete ona go keteka ka sebopeo se tjena takatso ene e le hore ebe re mmoho ke mohlale tla qala go bona letsatsing la kajeno hore marangangana a bohlokwa ha se ntho tsa batjha fela le rona bonkubere karolo ya tsona mme le wena lapeng mono ya ebang ntso shebile diketsahalo tsena tse etsahalang mona re ya ngwaneso o ithusitse ke bona boemo bo tswelang pele bo etsahalang bo jwale takatso ya ka e kgolo e ne le ho tla le soelo fela jwale ke mosiswa ke botseketseke monna ka ke tseketseke bana beso go ke kene ke sa tsebe le tho hore na ke ikanya ka hare ho eng nka be ke tlile le yena mo ke monna ya bo ibona bo ma ba bona ke ne ke hlasetswe ke banna mona jwale ke mo kopa ke we monna ka o kompo kena dipakeng o ko nna molele ho banna bana ba etsang phodisele ho nna mo wa tswa shwelo banna ba o buetse bana le ngau ba ile ba mo kakata mpa matsele shume kampa ma le shumele motsomo shwelo ke a re mphete fela o kubo o kwa go mphitile ka engwe hape o tlo bona ntwe ke tla e monna eno na sa khathetse le tso ile ya mosia mo wa tsama swelo se tsantsa ntwe tsana ntweno a hola o ile a mphita fela ntwena ke tlo metsa yona ke high pit le ha o jwalo ke amogata bana beso wa tseba le ha ke robetse ha ke fetue ke bone ka ha ke fetua o tla bona e ka ke amo fetuhela le monna eo ke mo ratang ka lerato le hodimo le maemong ona jwale nna ka nnete ha ke motho wa go lwana ke hle ke tshepe yena le mo gona le ya motho a ka lwantsha ke mo sia mo ka mo ga metsotswana o tla bona fene ya mapolesa e tla lema e tla re o sheba le hlakoreng lena le tshehadi la koloi eno ka mona ka mo bulang baeti o tla bona o tlaile sethusa je se tshwengwe e le nna ke jele le pheo ke ntse ke fa mapolesa ana di direction rona ba tla o fumana ka ha ke motho wa go lwana tla sa maemo a fe kapa afe ke ka mo ke leng ka teng jwale hle basadi ke kgwedi nyena e a lwetse re sa tswatswa kgwedinyane ya basadi ke sa boela ke ema mona ke phatlalatsa qomatsi kgahlanong le banna bana ba kgakgathang basadi ke nka monyetla ona moketeng ona wa Moafrika o wele hlekefetso ena ke phahamisetsa matsoho banna bana ba tetekang basadi ba dulang ba phahamisetsa basadi matsoho ke banna ba sa kang ba tla o phahamisa matsoho nakong yane eo ba ntseng ba kena sekolo ha titjhere di ba botsa dipotso jwale ba tla o phahamisa matsoho hona jwale bana beso eno yona ke batla go ikhwefela ka mathe le a banna ba ntseng ba gakgatha basadi mosadi le wena monna ha o gakgatha o go le ke o ikwetlisa le hona go itshireletsa kgahlanong le dipaputla ha di tseno tse monna o bolaisang tsona o ka nna ya apostol pastor mane ho wa tsepaselwa ngwana mme ha bona nako ya go ema modimo o etsa wa jeje thabo etsu ya tje Dole monna ya tla le mane wa mona e nyafile go ebe ha ke le polisa wa tseba nna ke atla go bona motho a sa tla le mane go rona motho eno ke sebopeo o sefe
gore tšhabalo ya motho e tla o jwetsa banna bana ba metšhining mona bao ba etsang gore ebe ke hlaeletse go wena mono e mongwe wa bona ka mona wena momamedi e tle ke o jwetse tšhabalo ya gae ke ya bopantiti gore mmona mo šhabile fela go enwa yena ga lepolesa le ka mokotsa fela a sa etsa letho di fitlha le motsutsunela fela le re bjana bua nnete le toto le ka tswa mono la ditlolo tsa molao ke lena le gaesa gore o ka tswa le toto le tjena la ditlolo tsa molao le bakwang ke thupa eo mapolesa a ntseng a sa tsebe jwale ke bona mo ke neng ke hlalosa gore monna le yena ha tla le mane ha o le motho ya kenang ke ga apostola wa mmona go motsama ona wa monna eno wa bontsha o eno o tlo nratia o sontso ya madipa o no sontso ya madipasha o etsa tje ha pota tafole ena ka nkena o e pota ka nkena ha pota ka nkena o pota ka nkena o ntso fe a je ba lo tsama ka mo re thethwa wana wa pina tsa apostola moya wa no le pina tsa apostola di tshwana le tsena tseo eno Mokotatsie a neng a bua ka tsona o di phokola o ipapisitse le maemo a rena ha o phamisetsa letsogo ka pa o tla o na le pina eo o ka iphokolang e amanang le ketsweno ya ba wa tla go tsamaya ka morethetho hantle ha be tsampa maka nkena wa e fola e tla ka ntwe ile o bane o ntso ja e fela dipina tsane tsa apostola tsala ke wele banna hleye ke le butleng ka diketso tsena tsa lona le batho ba sinikileng dipotomane ba di khine marapo bale dipotomane tsena le matla le tlo di sebedisa ho rona re le batho ba bonwa jwana ba tje ho go bone botle bo bonang ha montadimile asadi botle bona ke bofilwe ke a bona o ntso fufulelwa fela o thibidia ka kwana wena le ngaka ngwane so ke sadi otlile le hona o di gagata re sentse re ha e hole Moafrika ha e hole bele ga hole ba kene mona gukile ba timona mamedi a wa le tsere mo gonya 5987 le 21216464 mo le 21219993 tla mo re fela mbono ke o nke gutlo na be o go kaina maganga mmane he re jibone ka Moafrika radio television fa da fumana mbono Moafrika radio television ko na mo re tla bua na timono re ke wa pele ke yona mamedi khotso o ga o ile ka nna ha tla mona o ile na nkhubi nna dilo wa nne ga le go ka bua le nna abuti momamedi ha ke tseke basadi ka mokgo ke ratang banna ke ha ke iketsa jwang ha ke iketsa ke tswile o mang ke a leboha abuti swela o tla dumela kgotso abuti a re a leboha kgotso dumela ausi ke yona taba o ka misa ditsebe moo a re a leboha kgotso Moafrika kgotso ausi ke a utlwa ke re takatso ene le gore e be re mmoa wena mosadi tuwe re le go giba mole ke mokete ka jeno e ne lokela gore e be re lo etsa dipina tsa mogiba mane re etse menyakwe Moafrika dumela e ka ba o ntso reng ke phoso e kgolo
Dumela buti. Re a leboha. Moafrika dumela. Hello. Kgotso ntate. O lwana monna. Re te modimo wa ska ikutlwa mo. Ba go di bue. A ke itebohela. Ya ke. Ke batla lo go ratela. Le ntse le keteka jwang letsatsi le ka mo le leng ka teng? Na ile ke mona mathokwane mona na ile ke haufi le wena. Ke go utlwa tsatsi. Jwale wa qala wa fapanya molomo le pelo. Banna. Vele ke fapanya molomo. Ke a uretsa eno yona o ke wa e bona. Bomme Mokhubelu empa ke iswasetsa. Wa e bua nnete ba. Phaphathwe. Kgotso. Moafrika dumela. Nkube. Ausi. Utirante. Itswile ina taba lo go tswile bana. Kuna mpare a ntumedise. Dumela. Moafrika dumela. Abuti. Itswile. Mama ke metsotso mashome di fela pele hora ya 11. Kgotso. Nkube. Ausi. Ka nnete ya modimo ha ke tsamaya ke se ke wa kena kereke apostola. O tla bo ithusitse ntsolera la hao le ya ntwetsa gore le mmele wa hao go monyane. Tsela eo bonne bang gakgathang ka yona ke tla ma ithuta o pota tafola ka nnete ke ne ke voya wa O tlo e sheba botseke ba banna ba gakgathang basadi. ka nnete jalo wa bona o mobile ha ke da monyako fela ke tla mehlenne ke ka morethetho. Wena o no matha ka moga monna mobe go etsala jwang? Manyawa ke go tswa banna ba re qhitellang khube. Ka nnete a mpitsa mabitsonyana monate a re sweet a re hani ya bakile. Ke a utlwela phetsang go go utlwele. Ke mantse ke a utlweng a bua ke monna eno a bitswang le kwedede tshebo. Le nna o entse gore ke itlise Moafrika mona. Ke go wa bona khube. Ke go ingatile a usi. La Moafrika ha e gole. E tla hola. Thank you. Moafrika dumela. Abuti. Le fasa le Mokhubelu ka fora. Le chatile. Ha ke le fahla. Bo fahla bo buima. Wa tseba go betse mo na le o tswa o nana go lela le leng. A dire le tim Mokhubelu le Mokhubelu le tsa di khu. Empa ele medumo o tshwana nne nke ka loka go ba le fahla. Okay, ja le bua. Taba tsa mafahla wa di tseba wena le ngao. Ho na le ntwe ile nyaka ya etsala ka mafahla. Modimo baba lena le leng le ya tawa lena le leng ha se le tawa. Lena le leng le fahla le fihla le leng le ntse le kgaleng. Lena le tswang jwaleng ha le kena le a sheba le re o ntse ke le teng. Re ke boele jwaleng ke be ke nana go ga ke shopisi hae. Moafrika dumela. Kgotso. Nguye mona bana ja go ntse re bua go ne. Hle lona banna tinye ke le hlomphe. Tloa mo. Tloa mona gele. Nguye ya ja dira. Basadi. Wa tseba taba ya soelo ke mo tshwaretse le baka le teng.
Ho na le mokete wa o ke ileng ka ya hona le ribe kwana o ke ileng ka ja dijo modimo dijo tsa se ke tsa mathisa mo ka ba ka bukwela swelo. Moafrika dumela. Nna Moafrika. Ao si. Ontse hantle. Ke tswile. Oh. Wena o ya jwang? Kgotso. Abuti. Basadi be ke tla kopa. O tla fella moromong wa hao mo taba eo. O mona tu bua. Abuti. Kuanele monna ka sabata sala rata wena ti. Hlapan basadi mo. Hlapa. Khole. Abo makhwende ke tapa o tla pile ka nna ka tata. O dula kae? Mona amona ba butsetsa tsane mona. Ha o ka ka matiane ke. Ke tsebile. Ke tsi ha ke ga lo go fara. Ha ke tseba bona ba jang sa lona ha le ga di pushini. Le paselwa ka nye. Ha ga di pushini le paselwa ka di strap se tse di rethe. Di trap se tse di rethe le paselwa ka tsona. Ona o tla tla go ke to go nga go lota go pesa sa di bono. O ska tlantsetsa ka toropo di ba ka tsa masego bona ha se tsohle tse we leng toropo. Hona le baka tse we leng hore Ona di bua le mona. mamela ke o hlalosetse se putana mo. O je ba tlantsetsa go ke toropo mo. Ke se baka se batho ba tswang diterekeng kwana ba fihlang ba etsetsa kotwa sa monna ke le galla go sona se. Ha se toropo mphe. Ba go go se kwa. Twa mo khele. Ke tswafa ke wa bana ge ka nna ga lwana ke mosadi ya sa rateng gang hampe ala ke a ipotsa ke se ke lwana le wena Manela mo nne wa ka bere ke mo etsi bang ba ke sa ga tsana ta we. ha ke tsebe mogope o ka nna mofasa o tulla bele Ba ga ka tano ba no gona nka ke. Monna ka ga ka le tsela ha o etsi o nna sa ra. ditaba tsa ketane ha se tsa moshwelella ke mona mo tla fumana e mong so thang ke ketane ha e mong a nke motho wa hae bale e tlo etsala taba e fumana le mokgwa wa rona o boloka monna hao ba Asa go etsa ka khudisa. E tsa gamolane. o tla kara o tseba go lenyalo ke mosebetsi wa letsatsi le letsatsi o lokela o dula o ntšhafatsa usi Kontraka. ke ne ke o jwetsa Aso. O di ba wa o di le se ko o go bana wa ka ba kona matsi o mo sa di le se. la go shebana le monna e o a tshike ke batla go tsekisa mai ke o no ka khadi fela mo tsekisa mai ke le fu. ga gadi le ena ba ntsekisa mae profounu jalo ka gadi ba mo tsekisa mae ke basadi di kanta le di a etsagala o etsagala dintho di yana go fela ka go naga ena ya Lesotho le dinageng tse dingwe jale ka nnetetlhe ga ke se ke thetha ditaba tsa ka ha ke se ke thetha ditaba tsa ka kwano ke etsa boipiletso hle Basotho we le fulena la corona le reportile ke rona bana re atlea go kopana jwale boipiletso ba ka gore re nne re phethe tsohle tseo re ntseng re di phetha tsa o leka go nena le fulena go hlapa matsoho wa tseba hona le morwetsana eo ke neng ke palame koloi le yena ha ke tla kwano mona jwale mokotla wa hae o dutse pakeng tsa rona mo ha ke bona tswale le tshola le shodu le kena ka ga mokotla ka le patlotsa ka ga twa mona o tla utswa re ntse re le temo ha o re bone o no ka modimo a thele tsole o ke la yona tshehlana ena ha se ke nyolwa ka lona ke ya le hetleng ke fumana go ya bo tsole na ke la tshehlana ena empa wa tseba e sa le corona e fihla le tswa le se le tshwana le sefahlego e leng hore taba ena ya go hlapa matsoho e ntse e thusane ka ditsela tse itseng
ka nnete ngwaneso ke nagana gore ke sa diotile ka nnete ke lebile haholo ka nnete ke nna ya lebogana o ka mpha mogala wa thekeng fela itleng go bega megala mogala wa thekeng nomoro fela ka mpha nomoro ngwaneso ke sa tswa boloka setswalle le enwa sewelo ga ke re nola ke ne ke matha le dilaphalapha ke botawa ke ntse ke matha ka moga dilaphalapha wane ya ke tlhaphoelwa ke fumana go dilaphalapha ntho e gate ke sewelo jale sewelo ke se ke bolela ko le ya ke phofa ke na le gore ke phofise ke hana monna e montse ke ga ke o batle monna tuwe ga ke batle gore sewelo a ntshepe go feta ke le mabedi a motlagana metsotso ya leshome le metso o mong pele hora ya leshome le motso o mong ke nako e ntlaga leshome le motso o mong pele hora leshome le motso o mong butle ke tsena fela Ikona Telecom Lesotho ina le tshwara bohle hohle o se o ka letsetsa network efe kapa efe ka bona ya Lesotho ka metsotso ha ile ditjeo tsa data tsona di tsamaya makakailaneng bana le mpateshele yo ka bazalang fela 15 malodi ka kgwedi mme yona ya o fa 10,000 malodi ha ona le mofi jwale mekgatlo yona e ka boloka le bona ka bobebe bo tsaleya Ikona Lesotho's best data network Econet, inspired to change your. Dumelang Basotho ba heso. Tsatsing lena re le tshwaretse taba tse monate. Ba hwebi, ena ke menyetla o ka e fumanang ha o le agent ya MyWallet. O ka romela tjhelete, o ka thusa customer ho kenya tjhelete, o ka thusa customer ho ntsha tjhelete, o ka rekisa motlakase le airtime. Tshebeletso tsena tsa ho ba agent di qala ho mohwebi ya monyanyana o metsi. Ho isa ho ya moholo ha. Hape ba hwebi ba ka fumana disebediswa tsa mahala tsa kgwebo tse kang point of sales, enterprise resource planning system, customer relationship management system, human resource management system. Dikuno e kgolo kgwebo ya hao. O sebedisa MyWallet ebile o le agent. Ha o le customer o ka reka wa patala ka MyWallet na o sa nka phone ka maholo ka kontina COVID-19. Bakeng sa ditlhakisetso o ka letsetsa nomoro ya 27000111 kapa wa bua le rona WhatsApp nomorong ya 57166487 kapa wa etela ofisi ya rona pela tsekele e kgolo ya Masela Speed Complex first floor office number 1. Mosotho wa heso sebedisa MyWallet e tla o tswela molemo. Mama di re tshwara mo re fela mono o tenga mona sello sa phomela sello tate sello o ganda twaka ke bezi ndade o tshwara di fele twaka tate sello ke ndade azima ndade ile tsatsile ka wa yona ho sane ke tsatsile le go lola Mokete he ho sane ihleke nako ya ka hle hantle ho sane hantle na gwele jena ihleke mpa fela ke etsa selelekela go hopotsa batho re ihleke dinga shi ya ndade o hopotsa hu ke ndade wow What's o bona tsa mapotwana ka utlwa ke gata go ka le sea la ngwana mo taung le sea ke lena le tswa le hlaile bosibu basadi ba pheyang ka lapeng ha bo mogothu ga utlwa ka bona modidi etsane ba ga sea ke lena le hlaile bosibu ha re bone botona ha re bone botsiadi re bona fela ha so ba nya di fatlhego sebata sa ga methapo phatle methapo ya ga gisha go halefa ngwana o fina face ka go tla go otla ga bona ka banna ba lapeng ka modidi etsane
banna ha ba o hlabela mokokotlo ba hlankana ba ishwa ke mafufa ha di tila dikere motho a rata go bona tompona o sane mamedi ba bone marangrang ka mane ka